Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan a Jessalyn at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadag iti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jessalyn. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka diti bagang kanyak, Jessalyn, love. Apay apinayaban nak diti balayo. Wano, mailiw ka lang kanyak. Napatagtibagakan ka, Brian. Kat sapay la kumata maawatan kan mapakawan na. Anya ti kaya tasawan da kitang ibagpagam. Ladingitak nga ibaga. Ngam kayat ko alipatan na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya? Pudno tinangag mo. Kat sapay la kuma, tamaawatan kan mapakawan na. Apay mo ta nakastoy ti aramidam kanyak, Jessalyn. Anya ti basol ko kan ka? Awan basol mo kanyak. Ngam awanan ayat amariknak para kan ka. Iso alipatan na kon. Waswasan tan ti relasyon ta. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Nasaya tasimang patkan, Jessalyn iha. Kaya't da ka makasarita kan ni mamam. May papanday to'y kan ni Brian. Anya ti may papankan ko na, papa? Nagsarita kami itay. Kat na istorya na, ti kala at latan, apan ang waswas mo iti relasyon yo. Apay nga inaramid mo ti kasdekan ko na, iha. Ada ka di parikot yo adwa? Awan parikot mi, mama. Nasingpet kan nasaya at atao ni Brian. Ngam inaramid ko ti kasjay. Gapot ang awanin panagayat ko kan kwa na. Narigat mat no pilitek ti bagik amang ituloy iti relasyon mi. Nga uray saan kon nga ay ayatan. Ngam sayang, ti talon at awan a panagayan ayat yo. Saan ka di amasyan kan ni Brian? Nalpasan ti desisyon ko, papa, mama. Saanan ang mabaliwan pa'y? Ala nga rod, no kasta ti kunam. Sapay la kuma, tasaan kan tungag babawi. Gapo iti kastoy nga inaramid mo. Umay kan, Ma'am Ana. Lunch break kan. Mapantan ijay kantin. Hay, nagsayang ti relasyon nyo ka ni Brian, friend. Apay mo talakas di tinaramid mo. Nakiwin na suwas kamutlaptan nga awan husto ang makagapo. Sapay talon atawan ti relasyon nyo. Siyak ti masay-sayangan. Anya? Anya kumakan ka no kasjay tinaramid ko. No kayat mo sublatam laangan ni Brian no si kati masayangan. Anya? Ay, nagloko kamutan. Nobyo, ngam kastake din ti ibagam. Jak to aramidan dayta, gaputag gayam ta. Kan may isa, ay ayatan na kaunay ni Brian. Iso asaan to nga agbawing kanyak dayjay. Kasano kat makibang kamatlauna yan. Anya nga rod nga inuawanin panagayat ko kankwana. Alangan mo't apilitek ti bagik. Idinto tadyak lang arudan kayat. Jessalyn iha, rumor ka dito silin mo. Ada ni Brian. Kaya't nakakanwa makasarita. Napatag ka noona iti bagana. Anya? Imbagak lang arudan adina kun riribukan pa'y. Gaputa talaga adyan kun kayat ti makisinublan kan kwa na. Ngam adda manan. Ay, makapasurun mat day taat tao. Saan kumamatakas tayo ha? Saan nagapo tadimon kayat jay tao? Kat kastamat tan titratom kan kwa na. Ala, rumwar ka dito silid mo kat sangwam ni Brian. Napatagla siguro ti bagana. Isungay may dito'y balay. Sorry, papa. Sige nga, Rod. Pakibagayo kan kwa na, taurayan naklabiit. O sige nga, Rod.
Mapankan tulatan ni Jay Salas. Aday Jay ni Brian ang agur-uray kan ka. Agyaman aktarin mo ka madlaan, Jessalyn. Pangasim tagsarita ta ko ma. Awan makagapo, tapno waswasan ta ti relasyon ta. Ay ayatan ka unay. Anya, di mat imbagakan ka, adi na kun riribukan pa'y. Nga maapay nga da ka manan. Di kan kayat amakita pa'y, Brian. Pangaasim ko mamat, Jessalyn. Ay ayatan ka unay. Urnusan ta ko ma. No anya man tiga po ti pagkaskastaan. Awanan ti urnusan ta. Gaputadya kun kayat ti makisinublan kan ka. Saan kan nga ay ayatan? Kat sapay lakumata na lawag day takan kan. Ala, pumanaw kan. Kat maudi kumanday to'y nga iyo umay mo dito'y balay mi. Di kan kayat amakita pa'y, Brian. Naawatang? Di kan kayat. Nakapanawan ni Brian. Makita iti rupa na tinakaro aliday. Huwag nga rod. Kat madlaw ang nasaktan unay, gapoy ti kasya nga inaramid mo, iya. Awan maaramidak iti dayta, mama, papa. Nga mabalin ka di, nga ibagam kada kami no apay ang nakiwing naswas ka. Huwag nga agpayso, iha. Imposible mo't nga awan ti makagapo. Awan, mama. Basta diakon ay ayatan ni Brian. Diakon mapilit ti bagik nga agayat pa'y kankwana. Iso ana sa isaya atin ti kasjay nga inaramid ko. Agyaman sa pinatgam tiyayos kung agkita ta dito yung restaurant, Jessalyn. At na napatid nga ibagakin ka. Anya day na? Ala, ibagamon adagos. Adapi nga minnaskan apapana. Amom, kasta unay tiliday ni Brian agayam ko. Gapoy kinaramid mo kinkwana. Apektado, pati trabaho na. Pasensya kan. Ngam kagura ka, gapoy ti panang pasakit mo iti gayam ko. Awanan bibiyang kuno kagura nak, Dani. Kan mabalin ka di? Saan kan amakibiyang kada kami? Diakon ay ayatan tigayam mo. Iso adida kon pilitan pa'y amakisinublan kan kwa na. Anya di ko nam, ana, friend? Adda maangay a concert dito'y lugar tayo inton sumaruno arabi. When friend, kat agkakalatak ka no a local singers ti ag-perform. Isa amapan tanto agbuya. Kasla masadutak mat amapan. Da kayon tulatan ati mapan kadagiti gagayim ta. Mapantakit di. Sana bale, itulod da kanto iji balayo apaman amalpas ti concert. Ay, alaman laangan. Sige, mapantayon to. Sigurado nga min adi ka manen sumardeng amang dagulit kanya no sa anak nga umanugot iti kayat mo ama pasama. You couldn't tell by looking. Apay mata nakastoy tiriknak. Kasla nagsubli ti sigud a panagayat ko ken ni Brian. Itatanangag ko man ti panagkanta. Hoy, friend, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Itay pa na paul-ulimod ka ah. Wano, gaputa may isa ni Brian kada di performers, iso akastaka. Anya? Saan nakas na? Mala, di naklatan ikaskaso. Agbuya kalatan. Ay na, talaga nagmayati pa nagkanta ni Brian. Unay ka. Kasta unay aragsak mo. Gaputa talaga nalaing friend. Ay no, agayatak samutan ka ni Brian. Anya? We were just strangers. Agyaman ako ti paragbuya yung ti concert me, Jessalyn. Inawis nak ngamin ni Ana agayem ko. Mabalin ka di nga ibagam iti best friend mo, akayat ko ang makasalita. At dala na patig nga ibagam. Di talaga yan. Di ka madanagan. Ibagak to day takin ko na. O sige panawan ka pa. Masapol kami na makaawid kami. Agina na kami para iti sumaro naman na concert. Sige lang, Dani. Kat agyaman na ka. Apay mo
mabain ka makisarita ka ni Brian, friend. Napasakitak ngamin unay, friend. Ngam na amiris ko. Saan gayam arumbang ti kasjay nga inaramid ko? Amok anasingpat ni Brian. Iso nga amok amaawatan na ka. Ngam, madamag ko man, friend. Apaya kayat mo ti makisarita kan kwa na? Ay ayatom ka di pa'y? Husto ka, friend. Kat nakaamiris akon. Kaya't ko nga urnusan ti may papankada kami. Naamiris ko nga ay ayatek pa'y lagayam nga aging gaitan ni Brian. Kunak to pa'y kat. Nala, sapay la kumaharod. Tamaurnos pa'y ti maipapankada kayo, friend. Anya ka diti kaya't mapagsaritaan ta, Jessalyn. Apay ang masapol nga awisan nak dito'y parke. Napatagti kayat ko nga ibaga, Brian. Sige. Ibagam lata. Nakasagana akadumngag. Daytoy aparke ti paborito ta idi nga umayan. Saan ayan? Uwain. Katyak malipatan dayta. Nagbalinan da gijay apas at tinapalabas ko, Jessalyn. Umunay ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Amok ang napasakitan ka unay, Brian. Aklunak. Talaga nasaktanak unay. Gapo iti panang waswas mulatan iti relasyon ta. Nga awan met ti amok ang makagapo. Ngamala. Nabayagan ang napakawan ka. Uray kas jay tinapasamak. Inayat ka iti husto. No kasta. Ay ayatin nakpailaan. Adda ka di pa'y lugar ko di tapuso. Mabainak ang mga klon. Ngam na amiris kong ay ayatin kagayang, Brian. Mabalin ka di nga urnusan ta ti sigod a relasyon ta. Naamiris kong amin. Nga aging gaita kat ay ayatan kalat ta. Jessalyn. Pasensyakan. Gaputa saanan ang maisubli ti sigod a panagayat ko kan ka. Addan sa bali nga agtagi ko iti pusok. At to'y tigatas mo, iha. Inumam tapno makaturog ka adagos. Mama, Apay nga agluha ka matan, iha. Ada ka di madi amarikrik nam. Ibagam laeng. Ipanda ka ni papa medya ospital. awan ti madi amarikrik na kiti pisi kalabagik, Mama. Nga masaksakitan. Di na kun ay ayatan ni Brian. Adan sa bali nga agtagi ko ay iti puso na. Kasanwa na amuam dayta. Pinadas ko akin na sarita, Mama. Kaya't ko nga urnusan ti may papankada kami. Ngam din akon ay ayatan. Nasaktan iti husto ni Brian. Gapo iti panangi break mo kan kuana. Iso a natural lang nga kasjay tiriknana. Maawatam ko mati. Wan, Mama. Maawatak. Basol kumatlaang no apay ang masaksakitan na kita. Bidot tinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panang waswas ko iti relasyon mi iti. Dapdapaak ti babawik ngam amok analadawen, Mr. Lonely. Aging gaita, agayatak pailang kini Brian. Ket masaksaktanak no kasta makitkitak nga agkuykuyog da iti kaayan-ayat na. Tuy pagayam mo, Jessalyn. Jessalyn pagayam ko, agyaman iti da ito apakasaritaam. Panagkunak, ket talaga, asaan yung ay ayatan ti tunggal may sa kini Brian. Nalaka ti panangi break mo kenkwana. Ket naglaka na kamet nga insukat iti sabali. Aket ala, inton sumaruno, nasken at ingiti nga manaimbag teriknam iti lalaki nga inkanto sungbatan. No talaga kadimot laeng nga ay ayatem,
tapno awanto ti rumswa aparikot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jessalyn. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.